Spesial bareng masih Kurniana ada. Aduh. Ada apa duduk mantu nih? Boleh aja itu. Duduk mantu. Duduk kakak orang terima min ucapan mertua. Duduk kakak rumah sak uang beli duwe harta. Arep diempani apa? Arep disandangi apa? Apa sirah orang aja ngawin anak kita. Iku ucap wong tua. Kurniana ada. Cehaji, ayah cehaji. Cehaji Eti. Ayah. Cebohai, cebohai. Celomra ayah. Ceromlah ayah atuh ah di dia. Asik. Aduh. Ajaitun beraksi. Aduh. Najana sengok demen awang tua beli gelap. Wis ana calon nih. Adudu ada kang mantu nih. Hatur nuhun cehaji. Oh acaranya. Kacan. Najana senok demen awang tua beli gelap. Wis ana calon nih. Siapa ya? Duduk akak kang mantu nih. Turutan wong tua. Yen pengen bahagia. Arep diempani apa? Arep disandangi apa? Apa sirah orang ngajak ngawin anak kita. Pahajat ayah pahajat. Ku ucap wong tua. Pahajat. Matur kesuwun. Oh acan. Pahajat atur nuhun pahajat. Pahajat Bu Hajat. Pengantin teindah. Ngarenehan. Rajana senok teman awang tua nih beli gelap. Wis ana calon nih. Adudu akak kang mantu nih. Sika. Pahajat. Najana senok demen awang tua nih beli gelap. Wis ana calon nih. Adudu akak kang mantu nih. Turutan wong tua. Yen pengen bahagia. Wajah Hatur nuhun. arep disandangi apa? Cehaji. Apa sirah orang ngajak ngawin anak kita. Iku ucap wong tua.
Hei, 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 hei. Elelelelelelele. Najane senok temen, awong tuane beli gelem. So, wis ana calone, buha dudu akak kang mantune. Najane senok temen, wong tuane beli gelem. Wis ana calone, dudu akak kang mantune. Turutan wong tua, yeah, pengen bahagia. Arep diemani apa? Arep disandangi apa? Apa sira orang ngajak ngawitan kita? Iku ucape wong tua. Resep, iya ya naonan. Biar nggak masuk angin.